angizobandlulula muntu manje umdala program director ngiyabonga bazalwane ngifuna ukusho okuningi kakhulu ungangithili yakho thank you manje usithi ngashelela umthanda bazalwane umamlina aside umemba ukhuluma nendaba leyo yokuhlala yokuvakasha bengingavumi-ke mina ukuthanda ukuvakasha bengingavumi angithi mhlambe indlela ebangicaba ngayo yenza ukuthi kungabi proper ukuthi ngihambe ngingena ngiphuma angithi nenzekani angithi isithunywa lesi emingisivusa manje asi-operate ngokufana emntwini nomuntu yabo nje uma ngingathi ngena kahadebe ngithi isithunywa sakhona asifani sakamama nesababa mara basendlini eyi-one so bekufanele bazalwane ukuthi nihambe niyongena niphuma nalabo bababeke izandla bekufanele kubona ubeke izandla mhlawumbe ukuthi banibeke izandla bekuzonisiza ey'nkingeni mhlawumbe nibhekene nazo ama-challenges nawo kodwa mina ngimsuri angibekwe izandla angibanjwa ngafunda njalo ngakhuliswa njalo so siyabonga baMasiluke sasikhuluma babaphathele sikhuluma nje sikhuluma ngendlela eziningi kodwa ngayibona ukuthi emuva ngeke sikhona ukuya bese kufanele isiprofito masiphumile bazalwane siphumile ungayithathi kani ungafili kani don't be too hard on yourself into ebalulekile you only report to the master okungunkulunkulu ohlukene kathathu babe bathatha bemoya so uyi-delegator-ke ukhona ukudelegator-ke athumele ujesu athumele umoya engcwele that's the only person you account to laba abanye bakhona la emhlabeni bayafana nathi kungenzeka ukuthi siyama njengoba ngimile la ngikhuluma izindaba kodwa ekukhoneni aningazi ukuthi ngiseva bani so you only take what you need from him ungathathi uthathe ubumina ubenze kube ngathi uNkulunkulu thatha lokhu kimi uyeke mina ngoba uzothi ulandelana nami ugcine ungabi kahle in contrary futhi awuthi mawungibheka ungangibheki ngehistory yami ukuthi mina ngikuyaphi ngangenzani ngoba mase ngidecide ngithi uNkulunkulu nangimina sukungekho mhlawumbe yenzeke ngo3 ekseni mhlawumbe yenzeke ngo12 ebusuku of emini but mawuthatha le decision usually you are alone so ungangibheka uthi hayi lo ubize lawo amagama uthola ukuthi wena-ke sowuzosala usale ngaphandle usale nalezi zinto bambelelekizo lezi engangiziphila of engangizihamba of ngizenze so kubalulekile hlala enkosini hlala emandleni wayo and uNkulunkulu mohleli kuwe usuke wenze a good choice mangabe uyavota usuke uvotele i-organization right ngoba uNkulunkulu akashiyani akayelelani nisesekhona bazalwane ngathi ngiyanibona ngibe ne-confusion bazalwane ihlale ngenza ngazi ukuthi mhlambe umoya wami yabo manje ngiba confused ngifanele prepare
but avume ukuthi ngiyobuza ukuthi konje siscares uthize ngizoyenza motivation ngizoyenza i-offering hey ngihlelina le conclusion mangifunda phakathi kweviki mangithola igap ngiyafunda ngemali hayi le mathila akusiyo manje akavume ukuthi ngumshayele ngibuze okay sengiyabuza-ke manje kuseni ngithenga ngithini kuyala siya ngiyakhuleka kuyala manje ngitshela ukuthi thize ukuthi uzoyenza i-motivation kube nenkinga zami ngazi ukuthi prepare njani but-ke bazalwane kuningi okukhona okungimotivateayo nami. Sometimes siyakhuleka ngikhuleke ngithi manje Nkosi manje ngicela ukuthi ungibonelele ibhizinisi yami ungibonelele yabo manje inkinga isekutheni lento icelayo ilento wena ucabanga ukuthi i-right but bese you forget ukuthi uNkulunkulu yena ufuna ukuthi kufanele wenzeni at that moment. So ngibuye ngithi manje Nkosi yazi i-financial freedom man yazi umane utetele nje uNkulunkulu athula ngibheka athi alo ngathi ufuna ezinye izinto manje the more ngikhuleka ngicela lezi zinto kuyangifikela ukuthi hayi manje mose kunevesi elithi mawuthemba yena mawukhuleka kuyiphi evela kuye konke lokunye okufunayo okudingayo uzoba kungcono ukuthi uthole izinto ngomnyango ngefestela mawungena ngefestela nenzeka ukuthi uyolimala usiwa amahlasi uma ungena ngapha bese uyawa ngoba kuphezulu but mawungena ngomnyango uzongena uwalk. So what am I saying ngithi mina if ukhuleka and lento lezo ozikhulekela esingayenzeki trust in him. Mhlawumbe wena ubhizi ufunana nemali yena uwallet ngehealth yakho ukuthi yazi ngifuna ukumnika a long life and umothole a long life kuzoyenzakalani ngobe uzoba nayo yonke lento oyifunayo. Imagine-ke akunikeze le mali and mara impilo awunayo kahle le mali leso usebenza ukuhamba ngayo kodwa ukudonata bathi kunomunye promoter uyagijima bathi kunomunye useNewcastle uyagijima ngathi ngiyabaza kodwa bathi kunomunye lapha ngaseFroblasdal bathi uyakuskena ubona yonke into uyagijima ushona le bathi kunomunye umama umthandazayo uzogijima ngeke kwenze just exactly like le bathi ngiyenza bafanele ukugeza ngidlula mama and ungayogeza mara uNkulunkulu makangakugezanga yena fana neze lezo so into ebalulekile ukuthi ube connected noNkulunkulu. Amen. Wenze izinto ngeline yakhe. Amen. Ngike ngasho ngenye ilanga I think and angazi kuba nomunye washo ukuthi of usishili ukuthi ake uyekele lokho soluyacela bayacela lo umakhelwane uthenge ivitasi sekakhala uNdlovu baba ngicela lokho ngoshele baba sicela steady base nyana yabo akuyuzekele lezi. Pray for the people eba weak labantu ebangakhona ukuzikhulekela. You know Moses men ukuthi kuba nzima ukuthi ungakhuleka lokuthi uthi baba wethu sizulu kuba nzima awathi khona lamagama you don't know ukuthi fanele uphimise ukuthi akukhulekele laba bantu ukuthi labantu laba bakhululeke la ebaboshwe khona. Yes. Uma sebakhululekile mabathi Nkosi ngiyabonga uNkulunkulu wenzani uthatha lezibongo ngobe ngayakazidinga ngisho wena ukukhulekela kuba ngathi uyafafaza so okay uyafafaza ukuthi and then kwenzakalani baphathe
yonke into iyavulela. Nale bandla ukuthi libe khona yilento le. If you are connected to him, nama decisions mawuzowathatha, ama decisions are sober and sound. Nama decision apropelwa nguye uNkulunkulu ukuthi it is about time. Ukuthi you must go and praise me. Go and tell people about me. Stop praying church. Stop praying church. Yeah. My goodness. Do they understand you, Baba? Ushelisiza I remember mama uthi kule ngoma yakhe yena nama siblings wakhe bebanayo lento ukuthi makumnandi ine afternoon bayodlala ngale mfawethu emthunzini playing church lomunye bomfundisi omunye bomthandazeli kwafika isikhathi ukuthi baqala bakhuleka bakhuleka the sibling yakhe yase ingeno umoya oyingcwele uthe makase performa ngokwendlela yaNkulunkulu wathi usibling mama nami uqalile usheke udlala ngenkosi ekubenzeni they were playing church. Umama uThemba kaVela wathi hayi akadlali this time. She is praising. Usenkosini usemoyeni ukhuluma noNkulunkulu. Manje we were privileged ukuthi during the play of the church or playing of the church, we were chosen. You don't deserve this. Nina, you are spiritually matured enough. Ukuthi ningahlanganyela nenze lento enyenzayo. Phumani niyoba abadobi babantu. Wow. Member. Ngena ngokushaye ngithina uJohn abatraining umkhadele uyangena last week ngiyowa mthaya uyangena ngokuthi umuntu umkhumbuze salvation angenza and asimaphakama asinaziphakamisa uNkulunkulu uzosiphakamisa ngesikhathi sakhe ngoba saqala siziphakamise we will drop the ball bese sizofuna ukuthi sithi impumputhe zingwabe impumputhe ingwabe ibusise umgodi lantona so asenze kahle enkosi singaziphakamise let us be humble bakithi and uNkulunkulu nguye ozosiphakamisa naloyo ongaboni uNkulunkulu uzomenza spiritually akhona ukubona ukuthi ume. So let's pray bazalwane ukuthi in the spiritual life and the spiritual world singabi impumputhe zakhona ngoba baningi ebahambayo emhlabeni ukuthi bayizimpumputhe. They can see but abakhona ukubona indlela yaNkulunkulu. They are not in line with izinto zakaNkulunkulu. Wow. Bazalwane ngiyabonga, prepare something man.